i čuo sam da je rekla ovu vreću za Bakira. Biće afera, biće korupcije. A šta ako u narednom periodu i vi dobijete američke sankcije kao lideri i predsjednik SDA? Ne znam, možda ih dobijete vi. Šta ćemo onda, jel? Šta ako jednog dana vas optuže za, ne znam, za lopovluk, za nešto tako, jel? Recimo, sutra vas optuže za lopovluk, pedofiliju i tako dalje, vas. U slučaju dođe do hapšenja vaše supruge? Pa ja mislim da će prije vas uhapsiti nego nju. Dakle, branit ćemo se istinom. Iako Zagrebačko sveučilište tvrdi da u njihovom sistemu nema osobe pod imenom Sebija Izetbegović niti Sebije Građević, u biografiji Sebije Izetbegović navodi se da je na ovoj klinici završila postdiplomski studij. Da li ste vi dio specijalizacije radili u Sarajevu, dio u Zagrebu? Ne, ja nisam radila ni jedan dio u Zagrebu. Nije Zagreb mjesto vaše specijalizacije? Ne, uopće, ne. Jer sasvim je jasno da je ona studirala i u Zagrebu, i da ima diplomu u Sarajevu, i da ima magistarski rad jako dobar u Sarajevu, i da je doktorat radila, dakle... Dakle, branit ćemo se istinom. Šta ako jednog dana vas optuže za, ne znam, za lopovluk, za nešto tako, jel? Zašto baš njoj vjerovati? Da li ste vi dio specijalizacije radili u Sarajevu, dio u Zagrebu? Ne, ja nisam radila ni jedan dio u Zagrebu. Pa kažu da ste lagali... Pa recite, šta sam slagao? Jer sasvim je jasno da je ona studirala i u Zagrebu, i da ima diplomu u Sarajevu, i da ima magistarski rad jako dobar u Sarajevu, i da je doktorat radila, dakle, s mentorstvom gospodina Kurijaka, profesora Kurijaka, sve je to dokazivo, sve je to provjerljivo. Ne, ja nisam radila ni jedan dio u Zagrebu. Sasvim je jasno da je ona studirala i u Zagrebu. Šta ako jednog dana vas optuže za, ne znam, za lopovluk, za nešto tako, jel? Pa kažu da ste lagali... Pa recite, šta sam slagao? U 8 godina moramo otvoriti 100.000 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta. Dakle, ja sam obećao 100.000 radnih mjesta u sljedećih 10 godina. Ja mislim da se to može uraditi u 4 godine. U 300.000 glasova je snaga. Za mene je 2 i 2, 4, znate. A 1000 plus 1000 je 300.000. Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru. Da, pa šta je s čovjekom drvima? Pa bio je u zatvoru. Ja i? Šta ja i kakav je to odgovor ja i? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru. Da, je li izabran u parlamentu? Gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlamentu. A posebno, gospodine Izetbegović, vas optužuju za propast revizije, tužbe protiv Srbije za genocid i kažu da ste vrlo svjesno opstruirali tu reviziju. To i nije tako bitno, a bitno je. Može biti jako bitno, a ne mora biti bitno, možda nije bitno, ali bitno je. Jer mislim da je to bitno, a nije bitno. Možda vi ne mislite da je to bitno.